Ekitabo kya Yobu eshura ya 36. Kandi Elihu yagumizamu nagira ati, ngumisiririza kake ngoreke ahakuba nkiine ebindi kwenda kugamba aha bwa Ruhanga. Ninyija kuleeta obwengye bwangye mbwihehare, ngambe nimpamya okwo omuhangi wangye ahikiriire. Ahabw'okuba buzima ebigambo byangye tibishuba, oyine okumanya okuhikire ari hamwe niiwe. Reba, Ruhanga n'ow'amaani kandi tagira wagaya, n'ow'obushoborozi kandi amaani ge gari omu kwetegereza. Tagumyaho mubi konka abarikubonaabona abahe bashemeriire. Tiiha amaisho ge aha bahikiriire kureka bashutamya n'abagabe aha bitebe obutarugaho batunguuka. Kandi kubakomwa omu mihama bakwatwa emirunga y'okubonaabona. Atyo aboreka ebi bakozire n'ebicumuro byabo kuhamya kubabikoriisa amaryo. Ayigura amatu gaabo kuhurra ebirikwegyesibwa, abaragiira kuruga omu butahikirra. Kubamuhurra bamuheereza, bamara ebiro byabo omu kugogyera, n'emyaka yabo bagimara bagwirwe gye. Konka kubanga kuhurra bamarwaho narurara, bafa batiine kibamanyire. Abatatiina Ruhanga mu mitima yabo beebiikire ekiniga, ku ababoha tibataka ngu bahwerwe. Bafa bahendwa omunyeeto, n'omuheero gw'amagara gaabo guba okuhemuka. Ruhanga ajuna abarikubonaabonesibwa, naaraba omu kubonaabona kwabo, ayigura amatu gaabo ahabw'okureeba enaku. N'ekyabuzima akabiire akwihire omu naku, kutiire ahagarami ahatafunzire, haza ebyakutiirwe aha meeza yawe biba eby'ebishaju. Konka omutima gwawe tigubamu kindi kureka okucwera babe manja. Mbwenu orubanja rw'oburyo orukushemeriire rwakukwata. Oyerinde ekiniga kitakakureetera okwemanya, okubonaabona kwawe kwingi kukakutiishira omu muhanda. Noogira obutungi bwawe, obushoborozi bw'amaani gawe bwona nibyija kukumara bikuzibire kureeba enaku. Oteetenga ekyo kiro kuhika eky'amahanga giihwaho gakacwekyerezibwa. Oyerinde oreke kuta amaisho aha kutahikirra, ahakuba otooriine kutwaza otyo okukira okubonaabona. Reeba, Ruhanga ahimbisibwa ahabw'obushoborozi bwe. Noha oyegyesa nkawe, noha oramuha bwire okwashemeriire kutwaza, narishi noha owakumugira ati washobya. Ijuka kusingiza omurimo gwe ogw'abantu babiire beeshongoraho. Abantu boona bakaba bagureeba, omuntu agwetegerereza hare. Reeba, Ruhanga ni mukuru konka itwe titumumanya, emyaka ye terikubaasa kubarwa. Ahakuba ayinamura amatondo g'amaizi gabe ekicu, akihindura enjura, ehika haiguru ekashesheka hansi, ekateera abantu, ekagwa nyingi munonga. Hariho owakubaasa kumanya oku ebicu bibuga hoona, n'oku okuhindura omu ihema rya Ruhanga? Reeba, ashashanura omushana gumwehinguririza, kandi ashweka emizi y'enyanja. Ahabw'okuba ebyo nibyo acwise emanja z'amahanga, kandi nibyo ahiisa abantu ebyokurya bingi munonga. Engaro ze azishweka enkuba agiragiira, ahi yagiragiira ehateera. Okuhinda kwayo kumanyisa ebye, kandi kumanyisa enyamiishwa okwihunga ryaza kwija.